Kublai phi baro shakatup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat kiba kongsan menta ka sngi kilong. Shim benta sanpo hajar kipat ba hakamas upo Francis ha Singapore. Suba sha badding electric ikon hati. Lengba ka CM elevate yo kalikit marep kinong rep ka West Khasi Hills district. Ban Kerpar ka dorbar shnong nongpo ban pahara med hanongpo. Tomantang niya pai shaki Khubor ke bakhambanya. Palat sanpo hajar ngut ki pat Catholic kila shimbenta hakamas bakhod jong Pope Francis hanong ba Singapore haka khat ar tarik Nailur kabalalong Hamadan National Stadium. Kipat ba kila dap da ka jingkemen ban priang burom ya upop hakani kasngi. Maria rong Hamadan lawanra yaki khlung bat bot sekilong kumi longkpa bat ki Samla ban yo yaki jingker khu na nongmi bujli ya Petrus bakhoj kumukli do jong ka balang Catholic. Upo Francis ulakir khu yaki ba pang baswai bat ki badon ki jingduna haki de khodmen. Dakani kamas Hamadan National Stadium Upo Francis ulapenkut ya ka jingat pilgrim jong u Shakiri jong kane ka perthai mi ngi. Kanong ba Singapore kadon hadu laipu arteli ki parish. Haka jingkran haka pormas. Upo Francis ulaya ro ya ka balang Catholic ha Singapore namar kalong ka barhem ka ba KM bat ka batur shakhmat ban ya pliu jingmut bat ki wei pat kinyam knang ban wanra ya ka perthai ya ka jingi jong ublei ya ki khun banriu. Ulaong klem ka jingi amdon jingim amdon bor bat baro ki kam ki jam kin serwa ei. Ulaong ru ladangi don bat yo iya ki babahatam ha ka ne ka perthai day namar ka jing klan ka bor jong ka jing it ka bala taplup ya ka jing ya shun ya ka jing long sangem ya ka jing bam perwa na ka banta ka jing bha day ka jing it bat jing subun ka ba job thiau ya ka jing khapnap bat jing khwan mentoy tang ya la dehi ula banjur ha ka ne ka jing kran jong u ula ong ka Singapore ka don bon ba ki long kumi ki long kpa ki khun Samla bat ki nong ya lam ki bala IT ya la de na ka banta ka ri Knang ba ki long yeng long sem ha ka ni kanong ba kin syong suk syong san da ka jing ya it. Ki pendap hok de la ki kamram bakari kan kiu irat habaro kiliang. Ulaya ro ekipat ba ki basngap eki jing kran jong u. Bon sien ka spa ka jing don ki yeng ki ba itenat ka jing nang jing start ka ba he kardan ka pen klat no ya utenrai ublei ubasam benta haki breu ya kini ki jing IA knang ba ni pasat lem shaki weiru ya ka jing bha bat ka jing kemen bangilayo ha ka jing em jongi ulapen kan mau haki pat Catholic ha ka de kamas ulapen kan mau ru ya ki kenten jong upop John Paul baar ubalakran ha Singapore ha usnam khat khandai spa prapu ndriu ka jing it ka shat phalang bat kaya lam shaka jing buram markeliang ya laki para breu klem da ken ya ka jing ya per jaj sni do jinget blay niki a ki ba pen ya per hapdeng jongi ulapen kun. Which a few of us who were there yesterday wanted to also have that. You did joy. I think it's really when he comes, you can sense the joy he brings, right? And when Friar talked about how they're gathered and it's the gathering of all of us at Mass, I think what's beautiful now is the joy and the thanksgiving we're bringing to this place together. It's really a unit of everyone experiencing this joyful moment of thanksgiving for hope. And it's so absolute profound joy filling the stadium right now with the coming of the Holy Father. As you can see live pictures, he is greeting all the little children. Gli uomini e donne uniti gli uni of agli men altri and women in una united comunità with one di another in cittadini community, dediti al loro paese, of di citizens madri e padri dedicated to their solleciti country, per le loro of famiglie, mothers and di fathers concerned professionisti e for their lavoratori families, di ogni genere e of grado, professionals and onestamente workers of all impegnati kinds, nei loro sincerely diversi ruoli e engaged in their mansioni. various roles E ci and fa tasks. bene imparare a leggerle It is queste good for us storie, then to learn to scritte read these sulle stories, facciate delle written nostre on the front case of our homes e sui tracciati and on the delle nostre paths strade of our streets, e tramandare la memoria and to per pass on their ricordarci memory che in nulla order di to remind duraturo us nasce e that cresce nothing senza lasting is l'amore. born or grows without love. A volte succede che la grandezza e l'imponenza Sometimes the dei nostri greatness and progetti grandeur of our projects possono can farcelo make us forget dimenticare. this
and fool us illudendoci into di potere thinking that da we have soli, and can be the essere sole gli authors of autori our di noi lives, stessi, of della our nostra wealth, ricchezza, del of nostro our benessere, well-being, della our nostra happiness. felicità, ma alla fine la vita Yet, ci riporta ultimately, sempre a un'unica life realtà. brings us back to one reality. Senza amore non siamo nulla. Without love, we are nothing. La fede poi ci conferma e ci illumina ancora di più circa questa Faith then certezza, confirms and perché ci enlightens dice us even more che alla deeply radice della nostra regarding this capacità di conviction, amare e di because it essere tells amati us c'è that at Dio the root stesso, of our capacity che to con love cuore di Padre and to be loved ci ha is God desiderati Himself, e portati all'esistenza who with the in modo Father's heart totalmente has willed gratuito and desired to bring us into e existence che in in an modo altrettanto utterly gratuito gratuitous ci ha way, redenti e and who in an liberati equally dal gratuitous way peccato e dalla has morte, redeemed us and con la freed morte us e from resurrezione del sin suo and Figlio death unigenito. through E the in death Lui, and in resurrection Gesù, of His only che ha Son. origine e compimento tutto ciò che It is siamo in e Christ che that possiamo all that we diventare. are and can Così become il have their nostro amore origin vediamo un and riflesso fulfillment. dell'amore di Dio. Come diceva San Giovanni Paolo II Thus, in our in love, occasione della we sua see a visita in reflection questa of God's terra, love. As St. John Paul II said aggiungendo una frase during his visit to importante, this land, e cioè che he went per on questo to add the l'amore è important point caratterizzato that love da un is characterized Hakakat arterik Nailur, kipat ba kilalap ya kamet jong iwe ikun hati ibaratia lengktar hapentor keba, hasnong pedal doba hakatan tikri kila, hakaput bat kasam. La suba ini ikun hati ila sya lempat hakading elektrik. Kadba kinong rep kidang yad lenti na kane kapentor, kilalap ya kane kamet yap jong ikun hati. La pentip marmar si Khubor katanat forest wildlife, kibalawan bentokit ya kane kamet yap jong ini ikun hati. Kasam kalong ke Jylla ba buntam ki hati klau, bat kalong ru ke Jylla ka ba jurtam, ka jingyap jong ki hati na Khubor mariang, bat na ke jing syak teliat, haki rel bat ki kali kit mar kit mata. La syam ru bun ba ki hati ki kelon yap haki pentor ke ba, na ke jing riam jong ki brew, da ki wayar elektrik. Kesorkar Jylla lengba ketenat Agriculture and Farmers Welfare Scheme haka khat arterik Nailur kalapen kamti arteli ki kali kit marep naka scheme Prime Agriculture Response naka CM Elevate program syaki kenhun Tremon Ngobha jong katany West Khasi Hills District karambrai bat kamau shenrut. Uba Methodius Dekar MLA kamau shenrut bat ba GR Moment MLA karambrai jerngam. Kila IT ya ushabi jong kini ki kali syaki arngut ki rangba ba Ranslo Maulong Secretary Nong Yangka Weilong IVCS bad ya uba Johnny Lingkoi ya ka jingalang balengkot la penlong ha hall jang ka office BDO Motion Road CNRD block ha ka jingdan lang ki officer sorkar ki ba kentup ya ka kong P Yau Im DAO Nongston ba WB Marbanyang DHO Nongston ba Regional Kharkongor BDO Motion Road CNRD block bad ki wei. Kalau kebangan spesifik message kebangan akan ayat ini dan ikat kebangan akan kesnow ini dan dari kebangan pak man on bahkan ini program kebangan tasni all dari kebangan kick-off kerugian kecil ayat play ban pelat ini kini kecil ayat kick-off kerugian ini berbesar di bawah dari kini kali Dari Khubor sebentar masuk ini program tadi kalau pun kerja awareness program ya baru kinong jong katong kata. Nama kibun di skim kibadan na department of health local dan baka block dan baka agriculture department dan baka veterinary department dan baka fishery department dan kibai department kibaya ham dan kinong jong kene katong dan kene kasakan. Kibai masuk sini betul nama pun sin di skim dan kini di baka farming ka plan nomor tim point sya kinong kibadi open. Masuk ada baca di media masuk ada baca di kinong Nyerap dan pelai di Khubor sekarang dijaga kan nyerap dan air mesin dan nongshong dan kini objektif tu lah pun kini bicara activities dan itu kini bicara jingerap nanti yang jangka dan kui kini nongshong tidak
yang kita usung Shillong tu. Abang ngile cek officer lalu ngile cek office repair tentang let's say aku approach ke joni lalu kalau lek wajib tip ke joni kalau bahak tak problem ke bahkan subhat dan sosial yang bakre office tu ban ai cek tip lalu ban ai ke juga saya ini kami burung lah nak kalian juga nak mereka serka tujuh nak kalian kita sosial apa kita approach dengan kita cek office repair ini yang burung lah jalan kita Kinoyalam kedor bar Shillong nongpo bat kaseng Samla haka khat arterik Nailur kilalet ban kendu yau officer in charge nongpo police station banekran halor ka jing Jylla ki kam sniu hadu katu ka thiem ka jingpur udrok haka imlang ka salang bat ka jing kenrei ki nongtu ki bala prong bat kendang ye ki dukan dang hakini ki khendiat sngi balala hakane ka jinglet ya kendu ya officer in charge ka nongpo police station layalam da uba Sylvester Mensong rang ba Shillong Samla Anthony Suchiang secretary Shillong lambat ki dekhot jang ka dorbar bat seng Samla nongpo habakran shakilat pathai Khubor urang ba Shillong ka nongpo ba Sylvester Mensong ulaong ka dorbar ka kerpat ban Peit perman heki kam sniu hakababu eki pulit pahara hakapor mit bat por senya officer in charge MR Marak ulayat ho ki pulit kilaya le ban budin yakini ki kamtu kam thim ki balaja hakini kisngi da ka ba penlong ru ya ka jing pahara hakapor mir porsenya trolling hakabangin bu yakini ki nang afira por mip namar ke meja ke jing satu ya ki dukan hakini ki laidong target update tiba saja mana ke por kini naik ke dep di wilayah kajin kersan ai osi ba un ai ka jinyaram antaban patrolling antam bede na surba nang ta kabar wilayah ni keren ru bede kali tiba lapen sange lapen yang hungte la slemba dan kalian yo siru ila ular ban ai ke jingarap bala kemunong yo ni keren ba USP ke ba mi sale itu benam bat ke balai hak bede kene ke jing jaklia kanyut kanyer ke jing bread jong ni ti nong snong ke nong bukan ti bede ni apa surok ye kini namar ba kador bar snong tas pendu no ye kini ti dustbin namar ba kalong ke ba isi ban Peit tam ke bede hak main road ye namar kata ila buru ke jing penbet lang rangkat dari osi hak bede ba kene ka jingkit ya kini kinyut kinyar di badai nagiyin kekali senong kan sawan arsin sitayau hakani ke compound bandum ya kinyut kinyar di bami nagiyin gisam di bisong kuatar ni kini lightly di bangi ya iyo bani keren ila iyo wa kini keren di ya biang ha bari yosi digala ai kloy ini ban ai ke jirap kamtam me bede ne ko dormat senong nongko proper resmi Good afternoon, everyone. I'm thankful that the Bosco have come to meet me here. Actually, regarding your concern about the crime on the road and in Mongpo area, this is our concern as well. We are also concerned about this rise in crime. So, regarding this, we have taken some. Kaseng Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Shillong haka khat artarik Nailur kala penkup burom ki Samla puli ke Jylla ki bapas bha haki exam bapher ya kani ke jing penkup burom latip kum utirot sing best students award 2000 arpusau kabala long ha ususu tham auditorium Shillong hakani ke sngi la penkup burom ki Samla puli da menteri kena ki kambari jangka sorkar India
Pabitra Margarita hakajinga don lang u Dr. Keston Bell Manix Imli, Dr. Sashan Kutlang Kong Thorem bat kiwe ki balakot sobha hakane kajinga lang. From Sankadev Higher Secondary School, Miss Iba Sumitra Chakraborty from Shillong Higher Secondary School. Iba Daplim Biam from. He was the 10th ruler, the 10th king of the kingdom. He was installed as a king in his kingdom when he was only 12 years old. And his father used to help to administer the kingdom. He was one of the freedom fighters of Northeast India. Why he was known as the freedom fighter? In 1826, British, after concluded the Treaty of Yandabo, which gave them a strong hold over the Brahmaputra Valley in Assam and Sarma Valley, partly in Bangladesh, had also become the position of the British in that time. They sought to build a road across Khasi Hills to connect these two regions. To ease for easier transport and strategic purposes. David Scott, the political agent of the British of the East India Company, he requested Tirot Singh to allow him to construct the road to connect these two regions by through his kingdom. But David Scott, he had also promised. Hadian bala penlong ya kajingya lang padba kaseng HNYF Southern Border Area banshnano ya kasurok Intermediate Wayloy Balad Ranikor kinongnya kali kamay Mausenram Tourist Taxi Association MTTA rengkat ki padba kathan Mausenram bat balad kilaya ro ya kaseng HNYF kabala shim ya kabenta bandawa banshnano ya kani kasurok kabadei ubud lum nagabenta ban kentiu ya kamay kaji bat kakayi pateng jong ki padba kani kathan uba donbor marbanyang ula kentu ya ki padba ban kersan ting ya kani kajingdawa jong kinong ya lam ke HNYF ni kajingdawa surat lani ke surat kapanyang kalong sisa lamong su baude bodlom ndrei udai sisa utiet ba hakamet jong ubre lalu utiet ba jong hakamet jong ubre ulah telat ulah surai kamut kampan kajing stom ya kamet jong ubre dene mar kata kadau ka surat kalong kum utiet ba utiet Islam uba supply lot ya Islam hakamet jong ubre ba lada uta utiet ulalong uba telat umna ba supply show motor kamet jong brio kalong kumno den nomor kata kadau bak surat sisa kalong sisa kata kaponra ya karoi kapar hantam ya kipat ba anu sosong perkat ngin motor kumno kayo kahat kan kiyo kumno kayo kapat kan kiyo jong gibrio gibisong hagitan kiba ka surat kasliyo hadu kata-kata lalu ikan kani pemban kajistil yung surat kanawara susu ya kajingdok jingkerdo jong jibril kumnong iperkat bagi Torres kinwan sekinig tan kijongi lalu surat usliyo lalu surat kasliyo bon kibala lekyar kitai panuan sekinig kitong kitai kijongi ngaperkat balada ngijen dalayo surat kababah ropaka katlo katai kijongi kan kiyo hakilang baro nado kakamay kaci kayo kakot kinong siyong dukan kinong le business kipaper kinong kayi hado Victores kinwan bat kanlong sisa kajing mentoy kan kiyo kayo kakot ha kaslong kathan
ha ki dong ki than ki jong i hoi nyemla bandan bangai bangkaladon kajing ki syakri ki pa kom ka asian ye syakri nakapor nakamta ki pa Sangut kisnar nong lute truk hakamiet khatway tarik Nailur kila syakem hakipat ba hakathan quinine ribhoy. Ya kini kirunar bampan yo kerteng layo ban kem hakapor bakidang thumu lute yakaway ka truk hasurok ba NH6. Karkum ka Khubor balayo lum layo jingtep bakitei kinong lute kila pendon kam daka auto rickshaw. Bat thumu ban lute yakaway ka truk badang mudshedja hajan wine shop umnget. Driver jong kane ke truk ulat pet bat pan jingerap na wine shop. Dailing ba ke jingerap jong kipat ba kibalak thong bat lap ya kita kinong lute hakuinain. Da ke jing bitar kipat bhur kila ajing seneng ya kini kinong lute. Da ke jing don kiri rang ba lala bantem no ya ke jing bitar upat ba bat la pentip no syaki pulit kibalawan shimti ya kini kinong lute bat ban penlong ya ki jing toket. Ki pulit kanong po police station kilawan marmar syakuinain bantem ya upat ba bat ban shimti ya kini kinong lute ban lait na kajing mensaw. Itu polite space itu mah kami poin itu. Oh, mana? Kami. Bas lah. Ini. Penembak. Cendur. Pelan itu. Pelan itu sini. Baik dulu. Baik itu. Untuk itu dulu. Hai sini tunggu. Hai sini. Pelan. Hei, ini ke tu? Hai sana. Hai ke dua ha. Hai sana ini. Hai duduk. Ini weh. Lada jak tiar tar nasional Yunan kan bakli di jong Mesiali sangut. Sangut. Lada jak tiar tar nasional Yunan di jong Mesia. Ya Mesian saya binaying. Dewan pelik senang di Mesia. Per menyura. Bat. Hai kata Mesia. Lada jak tiar tar nasional Yunan di Mesia sangut. Itu benar hai dorma. Hadin kajing rengkang ding keper arngut ki kongres MLA na them ribhoy ki bakentup yau MLA ka mawahati ba Charles Marngar presiden ka kongres na ribhoy district ba MLA ka Umsning Dr Celestine Lingdo kilalit bad penyaso sya ka parti NPP kinoyalam ka ribhoy district congress committee RBDCC kilajit noyalam bathamai haka khat ar tarik Nailur kini kinoyalam bathamai ka seng kongres na ribhoy district ki kentup President ba MG Karshanlor, Working President ba GS Shadab, Senior Advisor ba Stanley West Rambai, Advisor ba Adrian Khan Milimngap, Vice Presidents ba Rocky Marwen ba Prang Singkli, Reverend PW Penar, ba Shalwis Malay, ba General Secretary ba Defender S Lamare, bat kiwe ki dukot jongka Executive Committee. Habakran shikinong tho Khubor, kinong yalam ba hakmat ka parti kilaong, kajing pet sengno arngut ki MLA ka Kongres kamsyam lakta ya ka parti Kongres hathem ribhoy namar haribhoy district ki padba kidon kajing shania baskem hakaseng Kongres kabalale buon ki kamba nakabenta ban kentiu ban penroy ya ki rit paj nyau terap ban acik segmen pedang di jingya lenti ki ba koram ki badon ki jingwet lengba ki jingya mi no jong ke arwat ki MLA ha ke bakum ke parti ngila
Sanya ialah kami erti sibun ke nai. Bagi dia bandang ya di jitrekam nang nismat. Halor gijimi jumpi gimdon benong. Satu kadai a part of Indian party politics. Kejingarung kejimi gimdon benong gimdon jisu ruem. Bat kebangi kuat ban ai ke Khubor. Kamtam kerpang ya di Peit ba nang kesan jong parti kongres kalau Bagi nomor musim, kat sebangile, ngiyo ke positive response, but ngim artetir, ba ngin selek rengkat buat presiden bertemai, saksi pat ya kemas enrollment buat hangtang ini iya ke real strength jong parti kongres, suabakan yami madan sya kino ke election. Te mentang kesini kadeka jingker ku ke parti ke jingkemen, bat ke jing penskam ya ke mensim ladadon ke bala senjor ke komperhat ladadon ke bala ki ke bala lengah sepangata ke parti kongres bat kene ke jingja kene ke si kene ke jubab dan kementai jengki wat ki ke parti kongres kanom du bat kam judu bat kanom yap lano tang kene ki bor ke bangidon blesbur si ke bakso komen hak jingya inti ke jonga kum unong trei jongka parti kongres kepada du kepada sedang ke bang join politics dan ke kongres bat minta kesni ada kesni ke bang dokumen sutunan abagi ni di khon samla jong kadong katang jemi kentam pendek di boy distrik wat apeng jing du no yakinong yalam ki argut ki MLA ki belami no badai ki kitkam ke distrik Rai sultanat pat entah kesni ba kini ki khon sama Bada kitu ki Khubor lapoi chikabakut tat hadu bangin daya syambiang Khublei Shibun.